Kitabu cha Maira mriango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 14 hanamba nirinda hewe Mlungu maana kwako uwe ninachimbirira. Ninamwambira Bwana uwe ubwana wangu sina udzo sihokala uombolao kwako. O aeri mario kahisatsi ndio abomu ao ndo manifahizao ela ario maabudu wa milungu mingine kigonzi chao kindakala kinji sindazikupula sadaka zao za milatso hedu kuhadza madzina gao na kanwa kangu. Bwana uwe ndiwe mtawalo wangu na kikombe changu maisha gangu ga mikononi mwako. Mihaka yagwererwa hatu hadzo pangu ujeri wenyu ninaurithi mudzo. Ninamlika Bwana niadhaye, hata usiku kidza moyo wangu unanifundisha. Nidzamwika Bwana mbele zangu wakati wose, kwa kukala iya mkono wangu wa kuria sindatukuka. Kwa vivyo moyo wangu unaererwa, roho yangu inafahira, mwili wangu nawo undakala salama. Uwe kundaricha roho yangu yende kuzimu, hedu hata kumricha mhumikio mueri aole. Undaninyesa ngira ya uzimani. Kukala hehi nami kuna fahiro rinji na mkono wa kuria kuna vidzo vya kare na kare.